Wilujeng sore semeton sareng sami. Dumugi raga sareng sami statu memangfang kerahayuan nuah kerajengan. Ya diastun kewentenan jagat ruwinis kadi mangkin COVID-19 ngelimbak ring sejebak jagat sakewanten pengabdin titiange mangde idedane para pemirsa sareng sami status meton sareng sami mangkin titiang kicen galah mangdaneng wajan silih tunggil kekawian sastra Bali modern pemekas pisan mewangun cerpen sane jagi wajan titiang Malay Bos puniki riptayan Bapak Inyoman Mandel. Murdan cerpen sane pajang wajan titiang puniki wantah togol. Sane ngawinan titiang kedaud ngwajan cerpen togo puniki lianan ring kewentenan basannya nih becik taler cerpen puniki anut ring kewentenan hidup titiange sedina-dina duaning titiang ngantos mangkin pinake tukang ukir utawi tukang togog. Ajang ri semeton sareng sami promosi kiri niki. Yening Pet Prade semeton jagi ngererah ukiran sekancang ukiran durusang sampun di rerah Banjar Selat Tengah kiriki sami para janone ngemargiang swogine pinake tukang ukir. Wenten tukang ukir kayu, wenten tukang ukir paras, wenten tukang ukir bias meleleng. Nah titiang saking cenik nyarangin bapan titiange nutung-nutung ukir kayu. Nah punika mawinan kudang-kudang saat bapak titiange. Lianan ring punika kekawiane puniki becik santukan irike wenten pekilitan pantaraning raga pinake tukang sanes sedana dina ngukir taler wenten pariwisata nggih. Nah musim mangkin puniki manahan titiang becik yening nyelahin kewentenan tukang-tukang taler pariwisatane sane lumpuh santukan wenten penglima COVID-19. Nah mudah-mudahan dumadik cerpen sane pacang wajan titiang Malay Bos preside ngeledangin pikayun para semeton para penglingsir pemekas sane oneng mesesuratan sastra Bali modern. Wenten penglingsir titiang puniki sekadi Bapak Jawa Raka Kusuma, Pak Widyasa Kenitan, Pak Westa, Pak Windu, Penurekse, Pak Dharma Putra, taler semeton suara saking Bali pemekasnya nih, sampai ngajak titiang sarang muduh, kira wenten putu separtikel, boing kan, ngilu live putu separtikel. Ya, wenten semeton saking Bangli Sastra Pemalem, kira wenten timpal-timpal sekadi Khalid Jul, Madiswarti Muhun, Agus Dharma Putra, Raris wenten Tude Kamatra, Mo Ari Wijayanti, Pak Jo Bagus Pawana Sute, Bli Putra mewah semeton-semeton sane lianan sane seneng mekekawian ngeripte sastra Bali modern. Mo Ari Wijayanti talar sareng Mo Citra sareng Bli Bayu niki sane seneng kekawian gitu. Nggih. Semeton sareng sami rahinane mangkin titiang jagi mata tegar niki. Wawu mata tegar jadi wajan kekawian sane memude togog. Ya, semeton suara saking Bali menawi sampun mesikian sarang Bangli Sastra Pemalem.
cek titian nggih. Togong kekawian Bapak Inyoman Mandeg wayan tamu negak di bataran rompoke dangin paone tok tok iya setakir kayu eben bungkulan atengah meter bakalange apa ngedadi Sri Tanjung soroh Sri mula ane paling liuna gaena di desane itah iya ngukir togong karena tuah ento geginane utama uli semengan kanti iya peteng timpalnya ane setate satya nyarangin iya tuah daduol pengotok kesarangin pat ento mula timpal iya bengkot bungker tundone noktok kayu eben di sampingnya ada radio cenik misi transistor satu band yen petrade iya kenyal iya ajahan mau wadang tur ngenyitang rokone sedak iya ngukir togog teke memene ngabe kopi misi jaja gino karena di puanane suba lewat ada piodalan di pura desa memene suba tua sawetara seket tiban tuh ne suba bapane tugas zaman revolusi ne mati karena kena penyingkiran kone memene dadi anak lo istri veteran sakewalo kanti kejani kone mana po karena iya wayan tamu tuh sing bisa ngurusan dikenah nih awak wong desa nyah nih yang mencelap ke kantor ento awanane kanti kejani tulang pegrideg iya metimpal aja pot tekening pengotok noktok kayu eben apa ngedadi toko sekat bapane mati umahne uwug sakiwala iya sing nyidang menain jani enu mesi sebuena besik tuah bale dangine sangahne unyang uwog meglaturan memene masih tusing nyidang alih gaya anelenan mapan tusing membakal sugine duga sebacan suun ngemang kopi memene nagih pipis lakar pesu memene meliang iya bahas tatkala iya nyium kopi tang kejut iwayan tamu karena iya ingat tekeneng dewek nih pusing besar togog ane sedang ukira jani suba maji aji siu rupiah sakewalo idadong semen ane biasa meli togog ne tuah ngemang ngajinin togog ne aji pitung bangsit sebilang nahang umbukin nenenan meras
iwayan tamba tekening dewek ne lacur taninglah apa-apa tuah dari tukang toko. Kadirase perjani lemet limane wayan tamba ningali memene bengong ngantosan penekan pipis uli di kantong yo. Kang Wang anggah malume si men ratine mesaut iya sambil nyenderang togone disakane. Memene nguntul megedi sing ora hang apa miribang subetawange sajan yening iwayan tamba tonden nyidang mayuang togong. Padahal pesan sejatene memene tekening iwayan tamba sakiwala iya jani sing nyidang orang apa karena asen iya tuh sing lah pipis dikene-kene ini subuh iya ingat tekening ukodane makitau masa iya ngemini kene mulo iya ni dewek dadi anak laju kalingante lakar nuti timpal-timpale memotoh kadirasa nekel dar ben mani jakan tu sing melah di dewek yeneng ingat ben tekening kahanan dewek nih sempet mulai iya kena nerawang pusing misi tutuk bongkol tugas ento rame balai Banjari karena ada joget bumbung wayan tamba negak di samping dagang kopi nih tongos iya nih biasa nganggah biasane yang subuh laku togong nih mare utang-utang nih bayar sangkaning iya jemet mayah utang-utang nih di warungi totonan lega mentoyo ngemang iya nganggah di subane man ngadep togok mare bayah tekening iwayan tamba utang piutang gamelan jogede subo nyumune nabuh liu pesan anake mebalik bajang trunane membah pederet onyangan membalik joget mula tuah seketrunane jani ane ngupah jogede tetujone tuah habis lakar ngelametin tahun baru sesubane seketrunane diningai acara ngelametin tahun baru sekondene pemudane ditonjo ngai kadirasa tuh sing nyakalah awak pemudane di apa nges kata semangat kone iya nyelamatin tahun baru sesubane keto apa nges makin jengah iya megai untuk awanane iya ngadang joget ningalin unduke totonan bekejang iwayan tamba mekenyem dikenal nih beh ngale duwen jalaran seketrunane apa ngeman mecepuk luh muani di Banyare ada joget dadang apa ngenyak ya man galah ketemu sakewano buin pesu sebet kenah nih iya ning ingat tekening pedewekan iya nih subet long dasa tiban dadi seketruna nu masih kerokot tuh sing adoan ngerambang tuh sing adoan ngangwang ya di Banyare pesriang jogede anake mebalik truna-trunane pada mekelin melai biyen jogede tekan nyapat bani-bani takut sebenarnya dikenal yen jogede ngigal uli jama kita ya makan
Saking wala yen ning suba pak jejak kena jawat coken. Ne mulo iraga ja onyang masih pateng rasa. Liu mulo sekedruno ne ane mebale jogede. Ditu yo kaki. Ado masih aneh. Suar-suwir nyandan jogede apa ngebinah. Wayang tamu masih menegak di dagang kopi ini. Aku kenahnya makin jogede. Ane loh tuah ngadep kenyam. Tekene nyengkogang ego landoen ya. Buen siu pokoknya nyem tekene wayang tamu. Ditu lantas iyo nerawang mekenah. Buen pesu. Lawat-lawat semun memenane kuyu nagihin iya pipis sakiwala tusing pesan ada di kantongnya nang mejantung. Nadak saru duga se iya meli kopi ne totonan ada anak bajang ane nyelan kenyamnya manis potongane tegeh lanjar. Ento aneng ranayang ritat kalau gamelan joge de kelempang-kelempung di balai banyak kenah ne milu masih terawang ruwo. Wayan tambah ngedebras bangun uli ditegakan dagang kopi ini. Sawireh anak lu kane anto sange subuh tekel. Wati adane. Bajang trunane ane mengpeng. Bajang kejegegane. Muane nerti ini subuh mati. Tugas siap gestoke. Ia janinglah pianak daduo. Ane kelihan subuh metuh dasa tiban. Ane cenikan tuah metuh putus tiban. Dadi mare tekeyan. Kadang sebetulnya nyumunin jogede. Ia nyak jagin iwayan nerti. Ane nandan panane. Ne iputu miyagan aja adene merbukin sanal busan. Mesaut iwayan nerti. Bakal ngojok ke balai banyak. Man beli singkal membalik. Sujatene beli tuah ngantosan wayan subuh. Lan jani bareng membalik beli. Yang membalik aja handogen. Ne iputu apa membalik jeng. Nah yang subuh keto. Kanggo wayan. Membalik ya dadi. Asing ya masih dadi. Beli tuah nukto gisin kenah wayan itu gen. Wayan nerti mekenyam mare keto munyen wayan tamane laut iya aja ke dadua bareng luas ke balai banjar membalik jogede ane binal sujatene patuh teken apa ane ada di kenah kelulut semare ulian iya demen tekening wayan nerti balune ane manis totonan. Lampu ganjerengi kelap-kelip. Kuangan lengis. Itu cicing yang ngulun di tengah lemong itu. Sada buah. Buka sasih kesango cicingnya buang. Tugas ento nyok wayan tamu nyelempang iyo di pesarian.
iya duga setotonan bayo nendo gitu masih wayah nerti ditu di kamar uwon bayo nedastis beli lah atine yang terus-terusan buka kene beli suba merasa petang-petang pas main nganggurin hati memen tiangnya nyamat di lakone atene teken pisagane yen kena beli umah beline uwo gadi megladuran mekejang kang wangadi beli lacur umah tuh sing ngelah kan tibuka janing subot tuwuh mone yen kang wangadi lan subel tatakin netis panas hidupe di bumi nih temudahane keto ben tuturang beli tiang suba meserah sujatene beli kadirasa jiwa permanan titiangi bekal tiangnya besi ane merupakan kian lakar aturan tiang beli lakar mulih janinah ya wayan tamu nyaluk baju nih aduh beli melahan tengah lemeng kene beli dan jemalu masih suba mekejang anake nawang unduk irago nih dini aduh adi ane pedalam beli tuahi meme pedidiane ragane jumah tuh sing ada aja ke wayan tambah mesuah tur mesuluh di mekane ane cenik megantung duga sento di tembok mimi bes tengah lemeng kene nanti beli wayana nerti bareng negak di pelangkane wayan tambah negak masih sambil ngelut bangkyang kegelane adi kang wang adi beli lacur buka kene sujati ke kena hatine lakar nampi beli ngangon beli timpal seurip tur selantang tuh hati itu iwayan tambah nuturin iwayan nerti aji kenyam manis yeh beli mudiangane keto ben sama tang beli tiang suba nyerahang ukudan beli di subane ngorto aja ke dadu wayan nerti nyelelegang sirah di pabenane men kengken adi iputu aja ikadek lakar depan adi cuma memen adi nih kene beli bahan nunduk iputu nih tiang suba nyerahang iya jumah tekening dadong iputu aja ikadek anak cucu dia nyak itu pajak dadong tuh secara nelayanan ke beli kita subadi sujatine beli pedagang ngalahin dia aja dadong tanpa kasih sayang uliadi keto masih tekenin beli wayan tambah makanya manis dengahang tuturne wayan nerti damare mati kuangan lengis ngeliar laut petang ditu suboy wayan tambah buin naras pipin gegelan kadirase bumine tuh sing ada neng lahan
tekening iya aja kedadu. Beli mulih na yan. Laut dia nyaluk baju. Aduh. Subuh lemah nih beli. Keto petakoni wayan ngerti. Subuh makere beli. Nah adi pulas jemalu. Beli bakal mulih nah. Nah beli. Ada yang pesan dan beli bicara. Mata na ini subuh tegeh. Wayan tamu enu masih iya nengkul. Memene subuh ngidupang api di pawon bakal ngai iya hangat. Biasanya iya semengan ngai iya anget malu. Ngai nang panak nih kopi. Subuh keto malu lantasan iya nyangkan. Yan, bangun je Yan. Subuh tengai nenenan sing masih bangun panake. Gitu memene nyerit uli di pohon nundunin wayang tamu. Subuh kanti pengkat asane wat bawang memene kau wayang tamu sing wayang tamu geus nglanturang. Yan, Wayan, bangun je malu Yan. Meme subuh nyedoh kopi. Tu sing nyak bangun. Yehe subuh anget. Wayan ane kalsia meme aji yehe nenenan. Gitu abad meme ni wayan tambu ne ngauin panas. Bangun jani iwayan tambo ngerepak bangun di subane kuping ne belah asane ningah munyin memene ane gelur-gelur tontona. Aduh kijap-kijap iya sambil ngomong kalong kamen. Buen pidan galungannya me metakon iya teken memene buen telung daselemang mirip yan wayang tambo nyup tununang saput nih iya bang kemudian cai tumben nakona galungan yan aduh kene me lacur icang begitu ngalih somah. Men enyen entoyan. Apang benah ben meme nyamatin iwan caine. Ento me inerti lan kuranane subamia to me. Hah? Inerti kelangon cai soma. Arah edo meme teng kejut. Subuh kena ngecang nyangan meme nengil dogen gayan icang ane kal meragatan meme sing jekel kebian apa-apa ningahang munyin panak ne buku keto nengil meme ne tan dikenah ne wayan tam subuh merasa yeneng meme ne lakarang ngedusing setuju teken kenah nih sakiwalau
dikenahne ban katut tresno uli wayang masih kemenyat imeme pasti lakar dari mo apa buen jani meme subo tuwo apa ngado aja ke dini nah yen ning subo nyen keto kenah caine meme tuah tuwo dogen gitu meme ni wayan tamu nih di subane keto kadirasa sang yang semaru tedun ngencagin kenah kasmaran iya tamu ngenahang kenyame wayan ertine mekar bungone di tengah kenah patuh cara kenah tiang ngenahang kurenan tiang Yapin jadi dewek tu sing lah apa ken jekelagasan doen subo bayune bukan ipidana kayu popolan dogen nenenan di subane pahat maro ya dadi togong ke kene ning sewayu-wayu ngediang buen bayune apa ngenyidang rebut kenah ne iwayan nerti nadiang somah ne ada kayu eben dirompok ne totonan akeleng 3 meter lantang buen jujuk kango teken wayan tamo buen bade ngango angut-angut iya di subane misi aman kenah ne engken kelenenan jani lekada pusing lakar ban nenenan kene carane jani lakar ngapur di dewek malu di subane ngapur mare lantasan timpas di subane suhu di wayan tamu nyoret-nyoret bakalan kayune ngedempras iya nyemak timpas bakalan ngetek-tek ko onyangan totonan apa ngedadi misi aman kenahne ane dikenahne tua besik apa ngenyidang kayu eban totonan dadi siwa metriwi kramo kan ketosan kenahne wayang tamu sawire apa ane ada di kenahne sumber kelakar lekat bano kadirasa ngidam iya iwayan tamu siwa metriwi kramane ane sumber tepuk ini tuah gitu mulana ada di tukang togom dikenahne iya ngawi malu maro lantas pada tuk-tuk memene di subane tengai incang ngabo dedaran ke rompok nih wayan tamenu masih itah lakar ngelekadang apa ane subo ada merawat di kenah nih betare siwane metriwi kramo ento mula ane dadi acepan yo nih apa ngedang yeneng payu togo ge ngaten aja iwayan togo yan medar malu yan kang wang sing ada cukup apa kan yang kanggo
suboyan maresan ini medar di paon. Wayan tame laut nyemak nasi ane mewadah piring sutra totonan. Misi bepinang teken pepel kacang. Apa jane sagiang teken memene tusing pesan iya taen. Nulak apa buen ngwado dedaran memene. Nak tuah iya polos untuk dedaran. Me? Kengken hitungan memene ya nicang lakan iwayan. Yan. Meme subuh tuwo kekene. Apa menane sangat tang meme buin. Nak mekejang kanggo cai doen. Cai ane ngalih tuah cai masih ane lakar nganggo. Memene negak disakan pauli. Kenayangnya kene jeme sud pegatua kane lakar juang yang ya ngerti. Meme nuwut dogen kena caine yan. Kewale tarinin masih wan caine apa ngebenah sulur pejalan caine. Japen Jawa rago kene tusing lah apa-apa. Mula kangwang yang bio kaonan doen tusing kengken me. Mula madan pragat dogenan yan. Keto memene makin diwayan tango. Kangwang pragat di beten dogen puput pegayan wayane sekalo ni sekalane. Kangwang ada lambihan ke teben. Ane ke tengah to aja pangyan. Anake nganten tusing tuah dirago dogenan. Ane pemekas to dikenah ane utama. To ane patut aja pangwayan. Ya diastun inerti anak baluan. Mula dari sima di desa ni. 6 bulan di galungane. Para trunone onyang sebat ngai bar. Anak cara arisan ane gitu. Jani pemudane dini ngai kayang nenenan. Ya nekain pemudane di len banyar nih. Gitu masih wayan tamo. Ya diastun subo. Truno krokot. Tlung dasep tiban konen yen cara nae jani ngerasa truli ya. Nah sakewalo ya diastun keto enu masih iya man amongan di seketrunane kegaen iyone elah tuah dadi tukang kajang kursi tuh awanane semengan kanti sanyo iya numan mulih meklecik kumah ni lakaran ngai togong mapan kidem kedatang peninggalan ni togong siwa metriwi kramun totona tusing kles uli di tengah kenah ni. Itu lantas si wayan tamo tusing suwon-suwon macok bakalan kayu ebadne apa ngedadi jo ane madan siwo metriwi kramun. Ritat kalau selang iya sebat ngebog patne aji pengotokne nadak sareng nyala cicing ngongkong makesiabi ada anak tekel belahan kenah nih. Masan rainan beli megae. Gitu iwayan nerti nakunin iya natan panak nih. Ye wayan. Adi putu duen bareng menikadek di jel.
kada ajak dadong nih cuma beli nananayan gitu main negak malu di balai dangin men kengken beli di Banjar beli sen man gae kadang beli nu dari seketruna krokot gitu obat wayan nerti ini nyanen gelan nih beh beli man geganan lah yan beli tuah nyemak kursi doen pah dayan beli nih gitu wayan nerti mau kenyem nyanen gegelan karena kene yang sujatin nih beli jujur doken jatuh kene wayan aneng ranan beli megai gupoh cara jani nenenan karena ada ane lakar cepat beli yen sing ada kapiambang sud pegat wakanean to duasone ane suba nancep di ukudan beli nih lakar membesikan satya selantang tuwuh ngajak wayan kanti iraga mentanem barang-barang di setran ya wayan nerti mekenyem sada nguntul di balai dangin ngajak pianak nih wayan tamu nyapuan tikah yang ada di tu ngisi dang tempe ane telah membiayakan piring nasine nu masih ditu murah konden tu sing ada ngisi dang mimi kene besing ada anak ngugu mekejan megladuran memen beli kija beli adi tu sing ada ngenah gitu wayan nerti nakunin iwayan tambel laut wayan tambel nyemak tempe ane misi jaje lungsuran enjuange sing panak nih nah tu jemak anake jajo nih jemak nah itu dini nak dading deh gitu wayan nerti sambil ngomong kenyam nimpalin aduh jemakan jang ibu tuh nak lek-lekan ya laut wayan nerti nyemakan panaknya biu abulih tekening jajo gini ajak aja malu kamu putu medarian mare pesan iya sun medar beli dugas tiang lakar mai gitu ngalang iwayan nerti nyautin gegelan cicipin mau malu tumean ben Jepang dia beli yang maresan medar wayan tamu laut makin demenane tur ngisi limane tudar sana panak wayan nerti ini gisine masih sirah nih pebahane usud-usud ini beli yan kena beli nih buina cepok lah kata kedang beli dekan wayan sun pegah tuakan nih aduh adi hengal beli gitu wayan tamu ngorto tekening kuranane panak nih duga senton itah masih nar jajo gini buin cicingnya ngomong kade nenyen memen ni wayan tamu nih teko marah memen teko limaturan me metakon ni wayan nerti ye wayan meme mebanten ke rumah dangin busan segsangah pemugar meme ini tuni sebuah wayan ini mare pesan tiang teko me
I beli mesenang tugas ento iwayan nertin lah tekan iwayan tambel memene kepaon lantur nyemakan pana iwayan nertin di dedaran yan nenek-nenek Kang Wang ada tum nangke doenanya me ya diapin nangke anak tum masih totonan adane gitu iwayan nerti nyautin nemen iwayan tamun ngenahang unduke totonan merasa lega sujatine kena iwayan tamun yen iwayan nerti jani kelangon kurenang sinah subola karadong aja imeme konenangon kurenan dogen subekene raketne apa buin pidan disubane dewek membesikan ngajak iwayan nerti muwuh kedek pekenyungnya di pekarangan nih tugas ento sepetekan iwayan nerti ni kepondone nyansan jemet sebet iya iwayan tambel lakar meragadang togog siwo triwikramane tuah jani doken rasane apa aneh ada dikenah nyidayang iya ngaenang pepindayane apa ngemesim saja tekening ibu utara siwo tugas ento ada timpalne marengin ngamplasin turmane ngelahan timpalne totonan mepengacep masih apa iwayan tamo engal nganten sawireh subet tuwuh dumada engal laku awak tukang togong kene yang tamo tusing bisa irago namping togogane luwung tawang ayan bahasannya ane tusing sabar ngantosan gitu ya nutur aja timpale sade mau kejam aja ke dadu disubane pragat jani togone iwayan tame kedah pesan apa ngenyidayang nganten aja iwayan nerti laut iya luas ke arsop arso petotonan ane tekainno tekening iyo sakiwala disubane iyo mecelap ke arso petotonan disubane pesukuyu sebang iyo ne iwayan tamo nyansan nyelekan kadi rasa tusing lakal nyidang iyo ngisinin pengacap ne suun pegatwakan dikenah nih cek patuh hango gegayan dewe kita kening barang ane ortenan duen kene teh betara siwo metri wikramo suba nyeleg luwung kene pegayan dewe ke tua aja seketo si mana nake ane ngelah pipis bas molas tali aja ngo pegayan dewe ke tuyuh bulan tengah kan dirasa tusing lakar ngidang nekain dewe ke apa buin lakar man bati ane ngawinan sujatene iyo ngabot togogne ke galeri Suprabo mapan ide bagus aji ditu bisa milihin pegayane melah ento ane ngerana yang seken syarat kena iyo ne ngabo togog nih kemu apa ngemaan penghargaan nih tegah kene subojani senine jani tua habesik aji ango teken anake aji pipis bahan kenyal
tersebut kena ne iwayan tamo togongnya tuh sing payuango di galeri itu nekak lantasan iwayan tamo dibong batan warne. Aku udah kaden subo motorit lah itu ngopete ke teken dia. Di arapane tamiune pegruyung kadirasa tuh sing pegat-pegat meselep ke galeri ini totonan. Supir raja gaide gitu masih bejet ngeladenin pegawai arsope ane jegeng-jegeng ngenahan unduke totonan buin nyebetangi wayan tamo. Wayan tamo nu masih negak di batan bongkol warune bengong ia nepukin kemelahan anake ane nyangro tamiu-tamiu ning abo pipis liu. Peh kene subo idewek lacur buka ke kene tuah mandah duwuh dogen sakiwalo duga se ento inget ia tekening pembesem timpal ada pesan iraga bas tegah noleh menek ining pet prade mentas batu ne cenik bakat tomplok sinah metak tuh dewek ngingat-ngingat tang pebesan timpal buin egar kenah ne wayan tamo. Di subane itu ada motor lewat sada mereren di Arab yone. Ada turis ngebok gading mereren gede landung batis nelantang. Halo. Gitu turis sing orang hello mangutan. Hello. Bisa masih wayan orang hello. What's that? Gitu torise ngomong nakonang togong nih subo pasti togong dewe nek lakar takonan no uli limane dogen subo tujuh pak makin togong dewe subo kita lantas pin metakon pamu nih torise juga sotonan good. Tuh torise ngorang pendidian. This is statue sir. Gitu wayan tamo ngorahang pegaen nih. Tahan yo ningah sekondane cerik-cerik ane metanyo totonan. Ingat tanggo tekening yo statue sir statue. Tuh ane ingat tanggo patung kone bahasa Inggris nih statue. You will sell. How much the price? Gitu buin tamu ne torise totonan metakok. Nada sare duga si totonan. Neltel telah peluh mekocogan ni wayan tamu. Apu kaden orang kepras-kepres ken torise. Idewek nawang ya sujatene demen tekening togong siwa Menteri Wikramo ne sakiwalo ken carane ngoran. Nada sare duga si totonan kadirasa memah tu sing suwun-suwun mekocogan peluh ngebekin awakne dikenahne ia melanda pange patung ne payuange sakiwala ngortang ia tu sing bisa. How much? Buin torise ngomong nengil ia wayan tambel telah buin pesu peluh nih laut duga setotonan teke imade gitu pegawai atsope kadirasa kebras-kebris bibing nih made gitu ngomong tekening torise totonan takon lah
Siang. Beli aji kuda keladap beli nenenan. Kene deh. Togok siwo nenenan sujatene gegemat beli nepsan. Tuah jeluwong nenenan beli. Sakiwala jikudo beli kal ngadep. Apa bener tiang benjap ngorang teken tamu ne. Yang beli lakar beli nenenan. Ngadep nenenan di arsop Suprabo. Wajib molas tali dogenan ne beli. Jadi yang jeng ngadepang teken turise nenenan. Kene deh. Kena beli ne. Subo yang ngadep nenenan apang payung. Satu tali deh. Aduh, tadi tegak pesan aja nih beli. Gitu, bu ini made gitu lektekan togok nih. Tole naik togok beli nenenan. Apa nenenan negaan beli? Yang di arsop Suprabo nak mudah nih kene beli. Sakiwala nah. Tiang yang lakar ngadepang teken torise. Itu imate gitu. Buin ngomongan ngadepang togo gitu teken torise. Kebras-kebris iwayan tamun lek tekang imade gitu ngorto ngangon bahasa Inggris teken ning tamune. Beli orang tiang gaji kerobelah sakiwala sing nyak ya beli tamune nage ji 100 doen malan kita sebut sing nyak yo ini hengkenang beli mende ado beli ya ayo ikan sisen mana apa beli tuh made gitu nyekenang apa ngeman masih uli di pemelin togong nih wayan tamun. Ditu lantas di subane tamiune meklong orto aja mate gitu. Payuange togong iwayan tamune aji 100 tali rupiah. Sakiwala imade kita nagih masih cuk-cukan beli wayan tambo. Iya nagih selai tali rupiah. Di tengah kenah nih kene supo iwayan tambo pinah-pinah. Kene penadiani yening idewek tusing bisa membahasa Inggris kadirasa kantilong baongen noktok togo ge bulan-bulanan iya elah-elah ngomong kaprusan subemaan selai tali kene subo sing bisa bahasa Inggris payu dewek kena cuk jadi nenenan kene ngimade gitu gitu yo dikenal buin imade gitu ngorang tekening iwayan tamu li mapan jani suba payu togo beli nenenan buin Jepang abo nyanan togo genenenan luas ketongos turise nginep di hotel Nirmala Ubud kamu pesannya nabo beli tuh imade gitu di subane tamune meleceng kubut iwayan tambo ngingalan nyetop motor kemo iya ke Ubud. Engal sujatin nyane uli di desa Telon Kukang iya luas ke Ubud using coh. Rame duga setotonan turisi di hotel Nirmala. Mara iya mencelap ke tengah hotelnya suba jagina teken tuane. Come on. Gitu turisi ngaukin. Laut ia nutup ke kamarnya. Please sit down. Tahu buin taruh torise totonan nyamat di tengah kenahnya iwayan tamu pasti suboi dewe ori nenegak nenenan liman tuane totonan nuju kang kursi.
laut duga setotonan ituan mesuang pipis satu tali ibu kina dolar duang lemah tan kadi rasa girang kena ne iwayan tamo perjani buin ngedenang bayune apa ngedang engal ngalih iwayan nerti tugas totonan buin iya mau pindah-pindah tusengnya itu wanenenan melad masih teken pandeli dewe tegaran doen takonan to iya duga sento subok itu buin iwayan tame ngalih pegawai ane megawe di hotel Nirmala totonan apa ngorang i dewe ne ngelah pandil Ramayana kebenangan tiang lah masih pandil Ramayana tahu pandil Ramayana tiangnya di duri mirip patuh ke teluong ajak pandil iwayan tambun di subane pegawai hotel totonan ngorto aja ituan payu lantas ngebuin pandilnya besik sakewalo iya sebuah menyat igal-igalan pegawai ini totonan pasti patuh tekening imade gitu di hotel Suprabo untuk awanane pelebihin ngorang ajen pandil nih benah penarkan iwayan tambone igal-igalan pegawai hotel totonan patuh iya lagi cok masih sakewalo tusing liu bakata ngecok nih li ituan sebanyak meli pandil beline sakewala bana tiang masih beli langsung pocol tiang kebras kene ngomong bahasa Inggris nak makelo yang aja beli nah yen subanya nan payu nenenan si bang beli nadak sare iwayan tambah buen mulih nih lakaran nyemak pandil nih totonan buen abesik sakewala di subane wayan tambah nekat jumah nih di tu subanto sange ye tekening imade gitu tadi makelo beli ditu beli ye made tuane nak nusibo liu masih tamyun yone ditu ngangsahan sujatin nih iwayan tambah masaut di tengah ke basane subuh ngeruak ketang basane karena yang subuh urusan pipis jatuh sendadi adengan imade gitu lakar ngojok ngalih buin ke rumah nih sakiwalau mapan iyo yang ngalengal lakar ngeluas buin ke Nirmala bangun imade gitu totonan pipis komisi cuk-cukan selai tali rupiah. Tuh, imade kita nutur raja iwayan tame li manipuan yang saget ada suecan widi sing tiang ben ngabo tamyu mai apa ngeliunan barang togok jak pandil beline ane payu gitu made gitu ngelemesin tanpa samandana anak tua manis suli dibibih dogenan ento ane ngerana yang iwayan tambah buin melecat engal-engal iya apa ngenekan diuput mare mencelap iya ke kamar tuane mare tuane nepukin pandile turbange satu petik dogen teken pelayane subo payuango pandil iwayan tabu nih tontonan di subane iya teke uli di hotel Nirmala uku tanjang kayan liang kenah iwayan tabu nih tontonan ngebakin tanah ngebakin langit seisin bumi mapan iya lakar ngalih ane jani belahan kenah ne iwayan nerti
Nah, disubane jani ngalih Iwayanirti. Jeg Iwayanirti jeg tanpa samandana Iwayantama ngajak iya Iwayanirti negakin bemo ke Lord Tungkang. Disubane nekan jumahne memene gati-gati pesan dugase totonan ngauke niwan-niwane tanpa nehan sajan memene kaden Iwayantama kadene Iwayantama lakar nyatuang sekan teken niwan-niwane mapan iya lakar mekurenan dugase totonan bincoh kena memene inguh karena panak nir keliwat gangsar kuan andayo kengkenang jani karena mekejang subuh pragat Wayanirti jani angon somah tekening Iwayantama. Wayantama sujatene merasa pelih dadi pianak karena pana anake pelai bango aja iya di tengah kena nih. Kadang dewek subuh biasa nginep kamu. Tunggu udah jani bakat pelai bang pana anake. Tusingnya nemeni Wayanirti ini pedih tekening idewek karena kene bika sawake melai bang pana nih. Yen kene tusing bina rasa nangoi dewek cara melaibang kucit tanpa arti ya Wayanirti dadi anak loh ulian dikasawake tugas ento iwan-iwane subuh pada dekeng kengkenang bate jani ngitungan ditu lantas iwan-iwane mepeikuman nyen sujatene ane lakar utus kemo ke umah Wayanirti ne karena mekejang mekelen nyen anak enya cara janine lakar orahin ketongos ane subuh sinah duwene sakewala disubane ingkop peiguman iwo-iwane ditu lantas itomlos aja gerudung ane lakar oraine nyedekang kemo ke umah Wayanirti ini Wayantama negak bengong di balai dangene Inerti masih negak bengong di balai dangene juga setotonan kadirase iya tusing jangan mekinyukan duga sento mapan iya subonawang memene pasti lakar pedih tekening dewek nih apa buin iya nu gantungin panak daduo memene pedidiana cuma bapane subuh mati di duang tipan ento ane makawinan nyansan muluh lega kena Wayanirti ne ngelekas dadi sengsara ane makebara kadirasa morbor awane tanjang kaya duga sento itomlos sada gegesonan ia teko lidi pemesune sambil ngedas dis buen lantasan teko igerudung buka adane megrudugan ia teko patoh bukai tomlos angkiane das dis
Buka ada anak nguber, cara cicing ane lakar morosen, negor bate sione tanpa kadang. Gitu ane rasa ngetekan neng grudung, ajak ke itomlos. Aduh, apa? Cang das gampo kok ditu. Mare cang mencelap mulihan. Misani nertine ane paling galak kok. Nagih ngampoh. Tugas totonan nyerocoh. Bungut ne. Itomlos. Yen sing ngalan cang mulai tugas totonan. Mai subuh gereja ge cang ditu. Igrudung keto masih munyi sadong acuh. Mekejang pesan. Nyamane pedih. Ngenahang unduke nenenan. Tuseng nampi ya tekeneng bikasi wayan tambone. Ane melai bang iwayan nerti. Subah aja kebiasa. Pedaduanan pulas cuma nih. Yang kena-kenahan. Pede dong subuh patut pede. Dong subuh kesedakang bang ninerti dini. Tetujuan nih. Apang tuh sing ibu kange. Teken meme tekening keluargane ditu. Tugas sentuh memen wayan tamu nih metakon. Laut ragane negak di bataran balik angin. Nah yen subuh gitu. Kang Wang je. Mula jumah doenan pragat yang kene yaan kita masih wayan nerti memene buin nyambungin tur ngidih pitungan teken iwan-iwane ane subuh teke duga setotonan subuh je kadung kene luang masih berkepitungan nyaine apang mula madan pragat uane ane paling kelih dugas totonan mesaut tampina teken penyamane aja makejang. Nah beli yen subuh keto nyan raos beline pitungan beline tiang ide tulung je teken beli apa ngebeli luas ke geria rauhan teken ida anak lingsir buat pejalan panak-panak beline dini pragatan subuh beli apa ngekuala pragat beten doen memene buin mesaut ban unduke keto beli je ke geria gitu iwayan tambone paling gelihe mesaut turlah keluas ke geria di subane das lemeng iwayan tambo mesakapan matuane tanjang keyan ketek basane pejatine tuh sing tampina duga setotonan tudeng bat-bate anakane ngabo pejati ngudian lemo ubuan ke kene bang pejati keto abad memen iwayan nertine nampi anak ene ngabo pejati liu pesan cutat ne munyen memen iwayan nertine ane tuh sing nyidang banding akang aji kuping duga setotonan melipet tahan buin bantane mulih nyerucut tanpa pamit iwayan nerti itu sing nyidaya nanang sebet kenah ne mapan memene pegelan tu sing nampi pejalan yone iya makenah-kenah iwayan nerti sujatine imeme tu sing patut melaksana buka keto mapan idewe ngajak iwayan tambe subuh biasa nginap mesare jumah duga setotonan doen imeme biasa tong udah jani buka kene tu sing nampi pejalan idewe ke tekene ngibli tah tu sing ada lenan nenenan
Iwayan dante misane totonan subane mempen ni meme. Apa ngekanti ketek buka kene tekene ngi dewek. Tu sing adelen pasti iya neng lah laksana nene. Idante mula sangat kena ni tekene wayan nerti. Sakiwala iwayan nerti tu sengnya. Ken-kenang nerimo anak buka keketo. Geginane tua memotoh. Mabuk-mabukan. Minum-minuman. Duga sepidan dogen. Mare kuranane mati. Cari ke subonage anggone borah ke bang lakar nilai pipis. Ento ane makawanan. Tusingnya iya inerti nampi tresnan iwayan dante nih. Dugas iya bengong negak di balai dangin. Teke somah nih iwayan. Laut dugase totonan. Kadirase ngemang pengelila cita tekeneng kuranane. Nah, suwun monto sempet yan. Menek-menekan lan pelajakin buin niraga hidup. Ane jani nenenan subuh kadung pelih laksanane. Muan nene duga setotonan sambil ngusap. Alus sirah iwayan kerti. Iwayan nerti ngisi liman muan nene. Sade makanya manis. Tengah lemeng. Tugasnya totonan peteng detek kadirase petangi ngebakin gumi nekan kena ione masih keliput ban peteng. Aduh, bakal kijayan muanine mekliudan medakon tiang lakar nencah bedek beli melahangnya nan ada lipan lipian nenek center ya bo sampai petang wayannya nan itu wayan nerti laut pesu uli di kamar nih. Wayan tamel mebading nengkul ban kenyal nih. Marwayan nerti tekedangin pao nih. Kadirase makasiang bulun kalong nih wayan nerti. Tunggu sento petang tetang. Kadirase uli dijo kaden aneng rana yang dewek ne buka tangkep tusing nyidayang iya nampe ne petangnya aneh nyecakin totonan tugasnya ento mangkregan iya melitang kamene lakarang mecah sakiwala di subane iya noleh di dhuwur tembok ke dugase totonan ada tendas celuluk ngejengit egal-egol tengenasne dugase totonan dhuwur tembok tanpa jemoga ditui wayan nerti lakar nagih melaib apa ngetusing dakep teken celuluke sob jecak iwayan nertine totonan karena memunyi celuluke duga totonan gitu dikene wayan nerti di subane iya sebat lakar melaib ada bojong buen maimuh lakar nyemak baptis nih
tusing ento dokenan ada bojog mabulu batis ne milu limpu keduga setotonan pongpongan masih ada ngeliling nyansan mewuwuh nyansan jejak iwayan nerti nepuki unuki totonan liman teluluki keragah gitu lagi nakep iwayan nerti tanpa jemuge sepet jejak mencampur dikenai iwayan nerti nih di samping bulane dur temboke ada masih api pesliwer mekebar kebiur lakar nyander dewek nih wayan nerti tugasnya totonan nyerit iya gegean aduh dulu aduh wayan tambah ngerepak bangun mekecos iya kena tahi dapat angeluh ne subuh mekipu di tanahi ngejar ado nyeret tur maning tudang ditu subuh di tembok ke totonan gelah iya wayan nerti celuk ke totonan lagi nyakrep bojogan mabulu masih nagih nyemakaman nih api nih ngedeh ngabar buko nyaner iya wayan nerti ngincolang iwayan tambah duga si totonan makin kurang ada apa ya? Iya nyangkol loh ne ane meguyang. Aduh. Loh ne tusing mesaut. Duga setotonan bangun buin memen wayan tamu. Sade megamahan. Metapih tuah lapang tak untun. Ini wayan tambun uli dijek kaden duga setotonan tekan bayun memen ni wayan tambun pantas bocok aja dulu ke totonan ane enu metingah di temo ke tinjake teken memen iwayan tambun api ne tonan ijo kadang laku mencuat ngejohan kanti lantas tekan kebongkol punyan tinggi. Weh, ibu, ada ibu cerkak nah kanti mai ke pekarangan rupa pojok tekan jelok. Nenek tandang awake jani tangkepin lah kadije di pegayaman apa di sisen pasti jempai gitu memeni wayang tamu nantang ibu cok mulai tugasnya tontonan gitu memeni teko makin wayang tamu ngajak kuranane nengil nyempil tusing pesemui sake wala tetap daduh iya tusing ingat iwayan nerti duga setotonan wayan tamu ngosong luhne aja ke kebalen angin meme nyerit iya luh ning hitam sangkan ning tusing hilang bocok gajah celuluk keulidi pebane kadirasa nagih nyakrep nagih yang sarain iya duga setotonan meme tulungin tiang mesuat api nedur tembok nuju ngelot kapal gitu serem celuluk aja bojogane kemujumane meme buin gitu kuranani wayan tambun ini nyeret
Iwayan tamu ngeluh kuranane tugas totonan. Ia masih ngerasa yang pusing suud-suud. Bulun kalong neng mejujuk buket tangkep awakne tugas totonan. Yen apa kaden redak di samping tebane. Loh ne masih ngidem tugas totonan pusing ingat-ingat. Meme ngecer awakne sangat gitu cacing yang ngulun nyambung duga totonan pesu lah pisagan-pisagane wayang tamu menanak-anak kengken nenenan ya pisagane nyerit mekesiap iwayan tamu ningakang munyin pisagane mekesiap peketut tulungin jetiang peketut laut teke pisagane duga setotonan menek tembok karena sing ada betelan ke umah pan ketut semroge wayan tambah ngeleng duga setotonan jerit-jerit panjang inget memene ilang kebaktan tinggi pisagane ane lelenan mekejang mebiayukan mekejang ada ane nyemakang bawang iwayan nerti simbuhe muane aji bawang ada masih ane ngisinin batis nih aji pos dubang menang kengken nenenan lo caine ya metakon bapak aduh iya nak ngencah busan po jagelah iya marjag-jagen tiang tu sebuah tusing ingat apa-apa lemat batisnya tusing mekrisikan nah yang kene buen simbuh muane aji bawang laut buen bahasa totonan simbuh kok iwayan nerti aji bawang memen wayan kicau gitu bisa gane lenan menakon meme subuh bareng gelah busan po ilang yo dijo aden marwayan tambo ngomong gitu nadak sare pisagane duga setotonan nengil pusing besungunyi kadirasa Bapak semrong ngerain buin nyimuh muane wayanerti ada masih anegati nunasang penawar di pawon laut cole ke muan wayanerti turmisi kemik-kemik abetik yan inget-ingetan ragane yan kemudian gak diwayan ke kene wayan tambel ngisi sirah kuranane tur pecik-pecik ke di pahabinan ione usap-usapin ne terbuen simbuh ke buen gisina buen usod-usodina pisagonan nelena mekejang nyaran makin mapan subuh ngendusen duga setotonan tengah lemeng aduh buin gitu iwayan ner waduh angin ngesir tanpa wayaner anu masih sengi-sengi ngeling juga si totonan anu kerjang-kerjang ngejar awakne tetep ngurahan ada apa dur tembok ke totonan aduh beli 50 ya beli aduh caling nerengau aduh singidang kan aduh totonan bojo beben lakar nyole aduh tiang lagi sagra tuh kotanya apa pak lah bisa pak lajun yang mana oh ya tugas setotonan buen kurenane wayan tamune dudu ada totonan beli ngejengit rangap gigi naeng beli aduh
Aduh. Aduh, tontonan buin beli. Aduh. Bojoge beli. Bojoge ben apa tong lagu lo. Aduh. Oi, wayan nerti. Busan-busan buin kedat. Tu sing ngidayang nanggekang gelah. Iyo ne nampe ne nunduk nih. Nengil yan. Nak sing ada apa? Mone telio zamane nongosen wayang. Gitu wayang tambo. Ngurut-ngurutin sirah nih. Aduh ngerekek beli. Aduh lengar nas nih beli. Aduh sing bani tiang nepukin beli. Aduh nage caplok tiang beli. Aduh. Gitu bu ini wayang nerti. Pisaga. Cing redep nyarap. Nagih ngongkong kadirasa ada aneh lakar sarapo teken cicingi itu di beten bongkol di mekejang tugasnya totonan mekesiam uli di balai dangin karena ada mungkin anak lo aneh sengi uli itu di bongkol punyanti. Aduh. Yan. Ning wayan tambah. Yan. Aduh. Luas nyekenang ngunduki totonan di bongkol punyanti ini. Tanpa jemuge ditu tepokino teken panseno. Memeni wayan tamu ne subuh klisah-klisah. Aduh, mati meme janian. Aduh. Gitu meme tamu ne kisah-kisah di tanahnya. Di balai dangin gak totonan jerit tanjang kayan. Aduh benali kecang beli. Aduh tusing bani. Gitu iwayan nerti uli di balai dangin. Ningah munyen memene jerit uli di bongkol di ini. Iwayan tambah makin. Anak kuda meme kijo meme uli tunian wayan tamu mene ajak ke balai dangin memene tusing ada mesaut apa-apa. Aduh. Tuah gitu tuken pesaut meme wayan tamu. Aduh ya. Misani loh caine ngerebut meme ajak keliu keto masih matuan caine aduh adeng meme ane memunyi sakit tugasnya totonan mareningah munyin men tambone buka keto wayan nerti nengil ngejar merasa apa aneh sub. Aduh. Oh ya kamu. Terus buka gitu memeni. Aduh. Ada pesan yang caing wales nah yan depan subo meme sake wale cai apang melah nyalanang hidup caine dini di gumine ya. Aduh.
Bahan pelih cairan dadi misan cairnya sangat pesan pedih ini tekening rago yang pedih ne totonan ulinis kalau lipat angemayan bahan entone meme tu sing nyidayang rimo awanan meme nglawan yen meme nerti ne teyan ane nglawan meme anak meme subuh mepalahan tu sing pesan meme nglawan nang betik sakewala misan wayane totonan ane tu sing triman meme pebuat ne totonan laksana ne totonan ane tu sing nyidang lawan memen wayan tamu ne terus ngomongan nangis yang kalahin meme mati ada wayan wales apa nganeng enak man meme pengwales ne totonan jani ene subo ganten meme ne ngetokin piana apa wayan awan ada meme ngomong meme ane nama gitu meme ne buin mesau cai kaden yeneng meme tu sing tahan benyol apa buin culeg tekeneng anak duga setotonan onyang medalem memen wayan nertine wayan tambone selegag mareketo munyin matuane iwayan nerti seger tur maning bangun uli bale dangene aduh wayan bang meme bedek yang wayan nerti ngincolan nyemat di subane iya bu ninget teken dewek nih aduh gitu memen wayan tambone tusing nyidayang buin nangekan tugas totonan buin memen wayan tamu panak tekening mantun wayan melah ada pati miyagan jemetang iban caine nogog awak lacur buka kekene gobe pepinan anak uli nyilih yang lamun jatine iraga lakar mewali ke gumi suniani sakiwala seenune dini itu ya yang melah cai jumayan ada pesan cai miyagan tekeneng kurenan cai newayan erti ento panak cai neyan aja ke dadu iya mulih main mapan memen wayan erti ini subuh pragat masih banen
aja masih ya mulai mayan. Aduh, 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 aduh. Wayan tambah ngeling sambil langeng ngelut awak memene ane coba lemet tugas itu. Kukuryu, kukuryu. Gitu munyin siapa semengan. Nyinayangi desang yang Baskara Dipati subuh enak saking genah dan rame anakin nutur ditentane semengan ping telu kukule memungkang di tuah kulkul ane metepak ping telu totonan nyentik nani rame satu nih aing pesan siate di bisanyo tamu nih kerebut ban memen wayan nertine ajak misane aing pesan tumben siate rames semengane buku telu mati ini tuh sing dari cuban perjani mati juga si tetangnya totonan ngeres sujatene anak eningah satuan ento bandinane jani tuh sing pasah bakal mejanteran mererod watangane tetelu kesemane ngadane nyak ngalah hidup mekerah tenang cengah memene matanem wayan nerti aja mepek kuntul dumadak nyan meme ajak daduo nyan ditume Win meme mia meme ne dini me ya si cucu meme ne dini titi meme ne aneh anyar di kedituan tugasnya ento wayan tambah samping lohne ane sedang ayaban punjungi nak iya tekening togokne ane cuma yen melahang iya ngukir iya bak yen ento iwan tambah nget tekening togokne ane cuma yen melahang ngukir iya bakal yen jangklekang iya tuwi bakal tadi sang iya nih dewek tugas tonggongnya cuma yen melahang ngukir sinah kayune lakar dadi pipis yen jangklekang iya tuwi lakar dadi sang yen sing mekitipan ngekeh cara siape sing bisa hidupe meguna tekening anak siape yen sing mekitipan cara tu sing lakar meguna hidupe di
tuaha besi laks nyinayang pepinan hidupe turmaning yase kertine dini di gumi nerawang dikeneh iwayan tamu nidugase totonan karena manipuane nulantang